kabuing. Luklok tapo. Maya pagat panapon po kaya katamungan. Iabetala po king kaya katang banalamisa ring kapasalamatan dari. Vice Governor Dennis Pineda and Yoli Pineda, Maria Victoria Luge, Bella Colifiel, Rose Laksamana, Pelayo and Medina family, Mila Tolentino, Alido family, Rita Rivera, Leoncio Rivera Bentula, Pasencia Timogen family, Maria Careon and family, Sally Capili and family, Edelina Manyalak and family, Emily Bungay and family, Serafina Calaguas and family, Araceli Langit and family, Ellen Bungay and family, Vilma Santiano and family, Imelda Malang and family, Angelita Rivera and family, Imelda Manalang and family, Rita Rivera and family, Gemma Cruz and family, Dolores Talento and family, Librada Isma and family, Luz Viminda Di Macali and family, Normita Quizon and family, Nora Capuno and family, Amor Porves and family, Liwayway David and family, Edita Tala and family, Carolina Rivera and family, Baby Pineda, Lorna Pineda, Chad Garcia, Nati and Leon Corpus, Gueco and Alvis family. Yabetala naman po king kakatamisan ting kapagnasan dari Dennis Roque, Ginny Sarmiento, Sally Capili, Sally Enlet, para king masanting nga kalusugan at malagwang kapaldanan ng Randel de la Cruz, Danilo Garcia, Rochelle, Joy Manalastas, Elpidio Colado, Jeffrey Gaza, Feli Pineda, para karing kapatid tamong lalaban king malubang kasakitan, Yabetala po king kakatampanalangin din kaladwa dari Lea Abelanida, Antonio, Henry, Veronica, Dominga, Remedios, Siriaco, Felipe, Erlinda, Anastasia, Lorenzo Lusong, Narciso Lusong, Nicasio Lusong, Felipe Pineda, Remy Mercado, Ulpiano and Romeo, Angelito Morales, Rafael Alido Sr., Rafael Alido Jr., Catalino Mercado, Gregorio, Adelaida Barcea, Agnes Dizon, Alberto, Quintina, Restituto, Domingo, Maximina, Lourdes Tala Escoto, Jonis Tala Escoto, Felipe Pineda,
Carlito Yamat, Posita Resido, Abel Resido, Cirila Binuya, Jose Yamat, Teresita Tubil, Mary Casey Abilia, Rosita Galura, Juanita Bagang Bacolinaw, Chuck and Arnel, Christina and Pedro, at ding maldang kaladwo, Kim Purgatorio, at kareng anak ay Menga Binyag at Epa Menga Bait. In the early 1950s, after the Second World War, the province of Pampanga became a breeding ground of communism, threatening the safety and faith of the Kapampangans. Bishop Cesar Maria Guerrero, the first bishop of the newly established Diocese of San Fernando, witnessed the social unrest as he visited families and parishes around the province. Moved by the miserable state of the Kapampangans, the good bishop thought of a way to erase communism and socialism in Pampanga. On the third Sunday of February in the year 1952, Bishop Guerrero founded the Cruzada de Caridad y Buena Voluntad, or Crusade of Charity and Goodwill, during an assembly held in Bacolor. To symbolize the seven sorrows of the Blessed Virgin Mary, seven reputable women, known for their charity and goodwill, were chosen to become Damas de Caridad. These women are in charge of gathering and distributing lamak, or relief goods, for the less fortunate. Bishop Guerrero placed the Cruzada under the patronage of the Virgen de los Remedios because the title mirrors the need of the province to be remedied of the social afflictions through the intercession of the Blessed Mother. In May 1, 1952, the Cruzada commenced in the town of Masantol, accompanied by the image of the Virgen de los Remedios from Baliti. Holy Masses were offered, the Rosary was recited, and lamak was increased. Moreover, peace and concern for the poor started to flourish in every town visited by the Cruzada. But more importantly, the faith of the Kapampangans was restored as they fervently prayed for the intercession of the Virgen de los Remedios. In spite of the continuous success of the Cruzada, it was halted because the people of Baliti asked that the image of the Virgin be brought back to their church. As a response, the image was returned to Baliti, and Bishop Guerrero commissioned a new image of the Virgen de los Remedios to accompany the Cruzada. In November 23 of 1954, the Cruzada de Caridad y Buena Voluntad was renamed Cruzada de Penitencia y Caridad, or Crusade of Penitence and Charity. The image of Santo Cristo del Perdón was introduced in the Cruzada to call for repentance among the people and to remind them that the Blessed Virgin leads us to Jesus Christ. 7 Caballeros de Cristo were chosen to accompany the Santo Cristo. 7 is a symbolic number that represents the 7 archangels adoring the Triune God. The Cruzada continued through the years, and the devotion to the Virgen de los Remedios and Santo Cristo del Perdón grew stronger, sparking the end of communism in Pampanga. Countless conversions and miracles were attributed to the Cruzada through the intercession of the Kapampangans' patroness, their Indu. As a testament of the strong devotion to the Blessed Virgin, the Kapampangans through Bishop Guerrero made the petition to the Holy Father, Pope Pius XII, to canonically crown the Virgen de los Remedios, Indu ng Kapaldanan. Soon thereafter, the decree on the canonical coronation of the image was issued. On September 8, 1956, the Virgen de los Remedios was canonically crowned in the provincial grounds before thousands of devout Catholics
from different parts of the province. This year, 2016, coinciding with the extraordinary Jubilee Year of Mercy, the Kapampangan celebrate the 60th anniversary of the canonical coronation of the Virgen de los Remedios, Induning Kapaldanan, Tula ni Kapampangan. May the Mother of Mercy bring us closer to her Son and inspire us to become merciful like the Father. Santo Cristo del Perdón, Pakaluluan mo kami. Virgen de los Remedios, Induling Kapaldanan, Tula ni Kapampangan. Panalangin mo kami. Ako'y Among Jess Manabat. Kasalukuyan ngayon niya ako'y Cruzada Director na ng Cruzada de Penitencia y Caridad. In Cruzada de Penitencia y Caridad, penimunanen ng kay katamong minunang obispo, iyamong Cesar Guerrero. At iti metatagya inyang 1952. Ating para sana ng Cruzada de Penitencia y Caridad, mumunan dili, lingunan la ring ding kay katamong pakakalulo, kapamilatanan iting debusyon na ning Nona Virgen Maria. At iting debusyon na iti, payabot ni kay katamo na palalaman tayo yung kay katamong relasyon king hapong king Ginong Jesucristo. Nya sa potang lawen me, kita pa mong Cruzada de Penitencia y Caridad. Cruzada, buwan sabihan, kapagnasan. At itang kapagnasan na niting krusada nga iti, magbalik loob king hapong Ginoo, and at the same time, pakit lugod king kaparatamong tao. May gumpisay yan, yung mumunay niyang magiti yung diocese in San Fernando. That was in 1948 of December. Yung mumunang mi talaga kay katamong obispo ya, piniapo Cesar Maria Guerrero. At yan datang ya keti, abalo ikit na nung nano itang kabilian keti Pampanga. Malawak yung kakaluluan, wamat dakaling ing pibanjan, lalo-lalo na king Gabon, dakala rin kay katamong Ortilano, ing makalungkot ka rin mo, ya pinitang malaw ting agwat na ning kalulo po ing ning makwalta. And at the same time, the insurgency, detang den tao, kapatad tamong taulwal, pauli na nitang masakit ting biye, kaya riyari pa mo ing gera, so expecta mo talagang magkasakit la ring tao. At uling panataging pilubluban na ring tao, lalong-lalo na atin takot, lalo na ng bengi. So, ining ikit na ning obispo ngay ni kilom na ning lumbanwa ng pamag pastoral visit, king Mabilog a Pampanga, ikit na kabalang puntalaan ng parokya, ikit na malugod la ring tao, king Pisamban, but at the same time, ating kulang. Demotivate ang karelang kapagnasan para sumaw. Pero megiyan dala ning krusada nga iti para gisingan nita, biyaya nita. Utang mumunta na kareng parokya, mumunta
po. Mititipon tamo pungen, king lagyuning ipa, amponing anak, amponing banal ay espiritu. Amen. Inginuman tabi kay kayo. At keka antimurin. Maya pa, gat panapon po kay kayo ngayon. Maya pagat panapon po. Bayan maging kapat dapat tamong magmasusi, kariting banal a misteryo. Si siyang talapat pagkalungkutan, tingagawa tamong kasalanan. Ginong Jesus, dinatangkaban, pakikasundo mo kami, king metong at king ipa, ginu pakalulu. Gino pakalolo. Ginong Jesus, pakayapan mo yung sugat ning pamikasala at pamisagsagan, ginu pakalulu. Gino pakalolo. Ginong Jesus, mamilatan ka para kay kami king ipa, ginu pakalulu. Gino pakalolo. Ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad daring kasalanan tamo, parati ta namang manatili king tapat, apamakiyagom kaya, angga king idala na katamo, king biye alang angga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, Diyos ning pakalulu, balikdakan mo kayong mitmong ganaka, king kayang kasakitan, tinan mo kayong kapainawan, king kayang pupusanan, at pasiknangan mo, ing kaya kaming kasalpantayanan, ban parati kayong ating tiwala at kapanaligan, king pamaningat mo bilang kaya kaming ipa,
itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Luklok tapo at makiramdam king amano. Pamamasang ibot, king libro ning propeta, Isayas. Kanita muring panahon na ito, masakit yayaring Hezekiah at digso niya mete. Telawan ng propeta Isayas, anak ng Amos, at nga na Keo. Sasabyan na kaya kaning ginu, king ayusan mo na yung sabla, uling ena ko, mipaldan. Isadya mo na yung sarili mo, king kamatayan. Minarapya Hezekiah, king pader, at menalangin niyo, nga na, O Ginu, emo sana kakalingwan, king siwanda kang mitmong katapatan, at kalaw sa nalug, king parati kong magkapilit daptan, itang burimong parapat kanako. At may nangis siyang kapait-paitan. Inutos na kanita ning Ginu kang Isayas, king magbalik ya kang propeta. Inutos na kanita ning Ginu kang Isayas, king magbalik ya kang Hezekiah at sabyan na kaya ing antikanti. Ako ing Ginu, ing Diyos na ning pipunpunan mong i David. Dimdam ko ing panalangin mo, at ikit ko ing luwa mong tinulo. Paintulutan da kapang miye, kilub na ning 15 banwa. Iligtas da ka, at iting syudad ning Jerusalem, king ari na ning Assyria. Isundo ko ing pamaglualo ko, kaniting syudad. Sinabi ng Isayas, king ari, king patapal ning dildak abungang higera, ing kayang tigsa at mipaldan niyo. Kanita, kitang na ning ari, nanong katunayan ing IBM mo, king ako, malyari ko pang milog, king templo ning Ginu. Nga nang may kibat, Isayas, di na nakang tanda ning Ginu, ban patutuan, king tuparano, ing pangako no. King instrumentong panyukad oras, ape pagawa ng aring ahas. Paurungan ng balitang, ning Ginu, ing anino no. At migbalik yang apulong balitang, ing anino na ning panyukad oras. Ing amano, ning Ginu. Salamat, King Diyos. Ligtas mo ing biyako, O Ginu, eko mate. Linigtas mo ing biyeko, O Gino, eko mate. Bala ko lungog na ako king kayarian daring mete. At ena humibawi, lipat ning tsuko pa, king kalibot nan ning biye. Linigtas mo ing biyeko, O Gino, eko mate. Bala ko keting yatong, panok na nga daring mabiye. Eko ne malyaring akit pa ing Ginu, o ing nino pa mong taong mabibiye. Linigtas mo ing biyeko, O Gino, eko mate. May patlo din ka akong biye, at miyang ganan. May ngari aking toldang bigbagdo. Antiing imalan, ang ginabakdang leko king pipanablan. Linigtas mo ing biyeko, O Gino, eko mate. Ginu, miyeko para keko, at bukod mong keko. Ulwan mo ko at pabustan mong miyeko. Linigtas mo ing biyeko, O Gino, eko mate. Talakad tapo ban parangalan ning maya pabalita. Alleluia, alleluia, alleluia.
amano ning Ginoo mabyeyo at darapat, balo ng panuyatan, pati na yung lihim ng pagnasan at isipan ning tao. Ing ginuman tabi kay kayo, At keka antimorin, pamamasa king maya pabalita, agpang kang San Mateo. ligaya keka o Ginoo. Isa na aldoning Sabat, maglakad ni Jesus busal ning asikan trigo. Meranop laring kayang alagad, inyamig mula lang menakdot, tinalage, trigo at sakara gigutan. Inyang ikit dayti ring pariseyo, ngara kang Jesus, alben mo yung daraptan da ring kaya kang alagad. Yan, babawal ning kaya katang batas, hingaldo ning Sabat. Nga nang may kibat Jesus, eyo pawari abasa, ing depata ng David, inyang iya, ang ponding kayabe na meranupla. Linubyaking balen ning Diyos, at iya ang ponding kayabe na mengan laking tinape, amidawon king Diyos. Labag king batas, ing mangan king tinape ay ta, uling bukod mong ding saserdote, ilang ating kapanyit tulutan, mangan kaniti. E mo naman wari abas sa aking batas ng Moises, king ning aldoning Sabat, ding saserdote king templo, ila tutupad king kautusan, tungkol king Sabat. Makanyan man, alalang pakibatan. Ngeni, sasabyan ko kaya kayo, at suketi, ing metong alalong marangal kesa aking templo. Nung tunay yung aintinjan, ing kalamnan dareting amano, pakalulu ing buriko, aliwaring ayin sakripisyo, ayula sana inatulan ding alang kasalanan, uling ingaldoning Sabat at suking lalam ng upaya ning anak ning tao. Ing mayap ng balita ning kakatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo, luklok tapot makiramdam king homilia. Kasi bayo maya pa, gat panapon po kaya kayo ngayon? Maya pagat panapon po. Kutang po, masanting po ba yung masala at matalas mata? Palagay po. Depende po siguro. Masanting masala at matalas ka mata, lalo na king mali. Nung ingobra mo, kanyang quality control. Mag-inspeksyon kang produktong falsipikado o ating sira. O kaya naman, yung obra mo, kanyang human resources or human control. Pamanusgang tao, nung istu, ing karelang gagawan. King Ebanghelyo po, ding Fariseo, tao lang matalas mata, king kamalyan. Mabilis dang apo po na, ing mali. At tao lang mapamawal. Bakit po? Kasi binawal do ring Ginong Jesus at ding alagad na at sulaking asikan. Mamupul la kanu king aldoning Sabat at baluta naman ing pamagobra king aldoning Sabat makabawal. E naburining apong Ginoo. O nangeni pala, man mamupul, danupan lamu, mamangan lamu, king makatanam. Bayo ka pala manusga, pakibaluan mo pa ing istorya, ing konteksto, kabisu-bisu king pamanatu. May kadminsan, kalupad na ring Fariseo, mabilis tamong apon na ing mali. Mabilis tamong manakit, king mali at marok, karing aliwa. Dapat mabagal naman mamansin, king mayap,
at masanting dang dapat. Halimbawa, i-congressman, balo kay yan, mo metong asawa yan. Iamong, ing pare, asus, lupayang pera yan. I-engineer, may kwaltaya yan, king korap, apamangontrata, king flood control. Dapat, pansinan nyo po, kabaliktaran na niyan, ing panalawe na ning Diyos. Ing Diyos, matalas siya mata, king mayap at masanting. Ing Ginong Jesus, kabaliktaran dreting taong masala, king mali, at taong mapamawal. Ing Ginong Jesus, kabaliktaran dering tao king ebanghelyo, ding fariseyo, masala mata, king mali, at tao lang mapamawal. Jesus, magkaintindihan. Jesus, yung masanting, yung punahana, haliwain, maro. No, Karina, ako po kasi. Ingino po, kabaliktaran na niya, pamanlalawe, ding tao king ebanghelyo. Ing Diyos, matalas siya mata, king mayap at masanting. Ing Ginong Jesus, kabaliktaran dereting taong masala mata, king mali at taong mapamawal. Jesus, ing masanting yang punahana, aliwaing marok. Itas nakabili, agyang mababakang dili. Tayo mo pulawen, king Biblia, nung nanong gewa ning Ginong Jesus, nanong sinabi na king sakitan ang makasalanan. Talakad ka, kumayap ka. Nang sabi na kang Zakeo, amala marine, at ebiyasang makipagkapwa-tao, mo kukumbiran? Kang San Pedrong matbud, karasking pamikaluguran, uling maglingadiya, nanong kitang na, kaluguran mo ko? Kalupan ng Ginoo, bayo ka man nato, makibalo ka pa mo, pakibaluan mo pa, tandanan niyo, magkamalita mo ngan, presidente ka man, o pari, nino'ing malinis, nino'ing mayap, wariring aliwa sa biyanda pa, ingugali mo, kasaman mo. Mekad atin ka naman, king kang atwan. Mekad atin ka naman, king kang kakamuan. At sabi na pa ning ebanghelyo, ing tao, iyang ginuning sabat, buri ng sabyan, gagamitan ng sabat para mamawal. Gagamitan ng relihiyon para manira. Gagamitan ng apong Ginoo para maninsultong kapatid at kapwa-tao. Gagamitan la, eban mamawal, nuneban papamunga at mamye kabaldugan king bieta mo. Ban mi kakalayan tamo, banagyang ding may na, mirinan lang upaya, banding ega na gana, ikasiglala, banding kalulu, mirinan lang pakalulu. Lailangan nakatamo ng Diyos, eban bawalan, nuneban pasulungan, eban husgan, nuneban papamungan. Nung bisa karugong lunto mayap, muno papalto marok, ding aliwa, kamanda musak, baka mong miyangat. Nung bisa kang lunto usto, muno papalto mali, ding kapara mo. Mag-focus ka king sarili mo, at king apong Ginoo. Talakad kayo po. Kapatad, manalangin tamo, banadwan ing kasaupan ng Ginoo, king pamaningat, king katawan, abinyen na kaya katamo, nga tamong manalangin, Ginoo, pakiramdaman mo kami. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para king Santa Iglesia, lingapan niya sana yung kabilugan na tao, emoing kayang kaladwa, nune patay na yung kayang katawan,
abinyena naman ning Diyos king tao, ipanalangin taking Ginoo. Para karing pamuntok ding bansa, lingunan da sanang masalese, ing kalusugan daring tao bilang metong amami muna, mani muna rang katungkulan, ipanalangin taking Ginoo. Para karing kayanakan, ero sana abuswan ding karelang katawan, kapamilataning kakulangan pamanudtod, pamanyubok karing makabawal a panulo, pamaglasing, pamagsapalaran karing sakit amalyaring iwasan, at aliwa pa, ipanalangin taking Ginoo. Para kay katangang makatipon nga ni Keti, adwan tala sana king Diyos din kay katang katawan, at ding sablarang pangimot, banong agamit para king kayang ikaligayo, ipanalangin taking Ginoo. Tanggapan na sana ning Diyos ing kapasalamatan tamo, iulino sana king kayaryanang maligaya ring kapatad tamong mayangang nabye, ipanalangin taking Ginoo. Ngayon, yadwan tamo po yung sarili tang kapagnasan. Ginong Diyos, daraon mila kaya karing katawan mit kaladwa, agamit mila sana, agpangking kaburian mo, at king kaya kang ikaligaya, itiadwan making lagyo ng Jesu-Kristong ginumi, ang Amen. mabibiye ang mag-ari, manggamayan king alang-angga. Amen. Luklok tapo para king pamagsadya kingayin.
Panalangin kayo kapatid, banin kayo katamong daon, patanggap laarapan ng Diyos ipang mayupayang tutu. Tanggapan sana ning Ginoo, itindaon karinggamat mo, kingi kapurian po ni kaligaya ning lagyo kingi kasaplala tamo at ning mabilog ng banal na kapulungan. Oy paming miglalang, tanggapan mo reting ay na darawan mikeka, king kasalpantayanan, at bustan monging kasakitan, abibit-bitan ming mitmong lugod, maging metong yang sakripisyo, ning kapurian king kekang ligaya, itinganadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabi ake kayo, At keka antimorin, itasula ring pusuyo, makatas na laking Ginoo. pasalamatan tayong ginu a Diyos tamo. Iti karapat dapat ampong matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati, at numan ka rin oy pa, Diyos kingalanganggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Jesucristong ginumi, king dalisay lugut, pagmasusyan mi ing kayang kamatayan, king mabiya kasalpantayanan, papasyag mi ing kayang pangasubling mebye, king ganap a kapanaligan, panayan mi ing panyatang ng mitmong kaligayan, ulinita, kambering koko ring sablang angel karin banwa, daralit ming kaya kang ligaya, lain makiabe kami, kingalang tuknang dang pamamiya kapurian kaya ka, at ngaming ang kakanta. Tunay kapin banal o ipa, ikaing panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparampumi, pabanalan mo sa nareting ayin king espiritu mo, ban para kay kami, malyari lang katawan, at daya ng ginuming Jesucristo. Bayami dahon kusang loob king pamaylas at kamatayan, kinwane ing tinape, at pepasalamat yakeka, piraso ne, at binyena ka rin kayang disipulo nga na tanggapan niya iti ikongan at kananye, iting kanahong katawan, amidawon para kay kayo.
Makanyan mo naman kay bat ni nga punan, kinwane ing kalis. Pasibayang pasalamat keka, at binyening kalis ka rin kayang disipulo nga na tanggapan niya iti ko nga minum ko kaniti, iti ing kalis ni kanakong daya, ing daya ning bayo talang hanggang tipan, ami bubu para kaya kayo, at para karing sablang tao, banketa mi patawaran laring kasalanan, tapta niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Inyangin ni gaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyubli ng bebye ning anak mo. Daraw miya kaya kahit ing tinapen ning bie, at ing kalis ning kaligtasan. Layo ning pasalamatan kaya ka, ing pepaliyaryan mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo kaya ka. Papakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ansa ng misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipunan na kaming anting metong, ning Espiritu Santo. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, ban mi ganap yaking lugod, kambe ng Leo, ake kaming Papa, at Florentino ake kaming Arsobispo, at ing sablang pari. Ganakan mula naman, ting kapatad ming pepay nawan at manenayang subling mie, at ing sablang meyang unabie, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan krapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kayabe ng Maria, ing Birhen induning Diyos, kayabe ring apostol at ing sablang santo, at tinupad king malmong kaburyan, king kayakaban ning panahon, puryan dakat paligayan, kapamilata ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at keya, ipang mayupayang tutu, kagum ning Espiritu Santo, pupuryan dakat parangalan, manggaman king alang angga. Mitmong kapanaligan at lugod, mahusta mong eniking ipatamong at subanwa.
Ikabos mo kami, o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban kasaupaning kaya kang pakalulu, parati kayang mikabos king kasalanan. At miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong, kaya kaming talapangabos. Uling keka, ing kayarian, ating kayo pa yan, ating ligaya, manggaman king alanangga. O ginuming Jesucristo, as sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo, emo sa babalikdan, din kaya kaming kasalanan, nunalawan mo yung kasalpantayanan ning kaya kang iglesia, at pamayapan may ampon bilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat mag-ari, panggaman king alang-angga. Amen. Ing kapayapaan ng Ginoo, mantabes sa kapilanman kaya kayo. At keka, antimorin. Ipakitangin ni mikakadmetong tamo king kapayapan. Niyoing kordero ning Diyos, niyoing milalako king kasalanan ning yato, mapalad na ring mayawus king apunan ning kordero. Gino, matampang tanggap keko, dapat yagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako.
maglalakad tapo. Manalangin tamo. Oy paming malugod, antina ning binayo mo kami, at pepasik na ngayon king banel mong kailang. Sopan mo keng marapmit mong tetagan, karing kasakitan ning paintungol, at munye lalong maregulas si kanan loob, karing kekeng kapatad, king kasalukuyan dang pamangailangan. Itiaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lukluk tamo po sa guli. Pasibayo po, maya pat magrasyang bengi kay kayungan. Good evening. Palakpakan tala po ring Nuana Virgen de los Remedios at Santo Cristo del Perdon. Busta nyo pong pasalamatan ko la ring kay katamong megi-sponsor kaniting banal na misa. Ilapin po ring church greeters and collectors. Ang po ring kay katamong Lecom. Palakpakan tala po. Makanian mo naman po, pasalamatan ko la po ring sablang sasao at mamiyeking karelang kayatinan para kaniting pamandalo daring Nuana Virgen de los Remedios at Santo Cristo del Perdon, ding mamiyeking karelang kayatinan finansyal, ampon miyayaliwang pamangan babieda po keng kekatamu ban ipakan karing makipagrosaryo, dakal adakala salamat po kay kayungan palakpakan niyo po yung sarili yo. Kaniting pinandit po, pasalamatan tayo po, ing menimunang pari kay katamu, kaniting Aldo, ya po ing kasalukuyang spiritual director ning pre-college department, ning Mother of Good Counsel Seminary, kanin king City of San Fernando, Pampanga, Reverend Father John Lu Alan Nukum, palakpakan tayo po iyamong. Yamong po, kaklase ke po, magumpisang third year theology, hanggang po king mayari kaming pari at kasabay ke pong may ordain last year. Among dakala salamat po, king ke kayong pamanangu kaniting banal aming sa pasibayo po, palakpakan tayo among. Bukas po, Sabado, atintamo pa mo rin pong misang 6:30 na ning abak. Ne po, ulitan kaya po, atintamo pong misang 6:30 ning abak bukas. Ita pong misa tamong parangal para king Nuana Virgen Maria at itang bengi po, itang misang Domingo tamo na anticipated mass. At ding mag-offer po bukas, ilapin ding EMDC, RPC, and RFC. Ne po. And then kayari na po nitang misang bengi bukas, maganap ya po ing harana kang Maria, mga around 7:30 na ning bengi. Agkatanda kayo pong tumagon at makyabe kaniting pamagkantal ring miyayaliwang dalit parangal king Nuana Virgen Maria. Makanian mo rin po ang gapuking daratang alunis at intamo pong available la po rin kay katamong kumpisalan from 4:30 p.m. hanggang 5:30 p.m. And then, kendara tanga Domingo po, the same la po rin kay katabong oras sa misa, 6:30 a.m., 8:30 a.m., ampong 5:30 p.m. And then kay Lunis po, kareng bisang makipanatad, ampon makyabe ketang banala misa, ing kakatamo pong banala misa, maganap yaking oras na 3:00 na ninggat panapon. Kaya rin na po ning banala misang 3:00, miyatadla po ring miindu king San Guillermo Parish at sana po makyabe tamo at makipanatad tamo antinta na pong pamipasalamat karing king Nuana Virgen ating Santo Cristo del Perdon. Agkatanda kayo po, balang kaya rin na po ning banala misa, atin la pong sidyang pamangan din kay katamong Damas de Caridad, ang pong Caballeros de Cristo, kaya ni kay katamong kumbento, reta pong bisang makipangan, welcome na welcome kayo po. Ne po, oitamo po, adakala salamat pa si Bayo kay kayungan, king kay kayungan lang sawang pamanantabe, ban maging makabaldugan ing pamandalo da kay katamo ring Mindu. Amen. Viva Virgen de los Remedios! Talakad tamo po ngayon iban para ngalantaya ing Nuana Virgen.
King, kaya kayo pong administrator at kaya kayo ngayon po Kenny Shrine. Dakala, salamat po kaya kayo ngayon. Mananasanang kaniting kusada, lakwas kayong milapit kang Kristo, kapamilatan ng Indong Birhen Maria. Inginuman tabi kaya kayo. At kekan timori. At bendisyonan na kayo ni lubos mayupayang Diyos, hingip pa, ing anak at ing Espiritu Santo, Amen. ing misa, mi daune, umekongan king kapayapan. Salamat, King Diyos.
Santa